Vamos a hacer esta acción, esta entrega de costa, primero una entrega de diplomas y después la entrega nacional de todos los participantes. Para entrega de diplomas, cedo el micrófono a ti. Como os dixen antes do Matataki, hoxe acompáñanos a Escola Papu, a Escola de Liga Fundación Cipri Gómez. Teño prazer, volvo a repetir, de ter aquí o mestre Barros, dos decanos do karate a nivel nacional e, sobre todo, en Galicia. E quiso facer deste punto de encontro de Mesoria o sitio donde entregar os diplomas a cintos, os novos cintos da súa escola. É sumamente importante porque todos sabemos que os nenos nese momento viven moi intensamente. Entón, se quiso compartir ese momento con nós, eu vou ceder a palabra tamén ao secretario do Club Papu para que poida ir nomeando os novos cinturóns de karate. Sergio López Vázquez.